Via Kamal ka Nuro 9 TV channel ka jan gwasame bana update bana jalingre which ka juba ka jan run wanga me an wala Friday shanka wal baro ka pai kel won kin dangro jan dangro video dich anta men lianga gwasame men chagor wango da wa ka men lianga machre which ka juba ngai kone gwa en wo tianga wor ka mechi to ngai kone ka naga dana chan na re which ka Sudan ala South Sudanese capital Juba shingmanrian je tianga werno de kanetin kon tilla sudani de kan kama gona ticheng na ken man cha kullat gwasa me jenda bu kona ling ka doba dana chiri ka toshi ka toka je chala de one ne la kasampa de juba shet ke gotin dit chet ke major market la market ki gotin kon la got ko ka re wi ka juba shet ke konyo konyo kan gwatin kokien re which awa ngot tung ngot ka ga shuman tama ko wa tung ne ti anga wer chala do shi ngani shi kan tung ne thanin shi kan ka shi kan kwak shi kan ka mai tin ka do barana shalat ka je wa ka jen run wanga me wa shi ngani shi nyok mo ko wi char na mo ajana nong o ba me ba ka do nyal ka do barana shalat ka je netin kon tintere wichin winami alabe jamas ko en situation na chiro da latre which ka Sudan gwa da na shanetin kon tin la South Sudanese ya connecting ka Sudan nyo da je gwa en wo beja ka jan gwa semen tam re wiki juban binimi la freedom market ka konya konya kana gwati ko kien wa ngwene ka tin mai kan kwa ke wukan ga wani amlo de kan ide konte la Sudani de kan ka mak ka chagu jeno ne me shi chong shi kana de lat ka do brana chalat ke je kwal gorno ba je ngach na abde de me eno ngum le ro de re wicha ka Sudan ke jan gwasa me ko cha gorno be tigariek mi bro de lat no ka konyo konya gdi ne na watu ne dial kan cha gak ton chitne ne mo tele tung milet ke jan gwasa me re wijin winimi cha tung dial cha ka gak kana me sha luk anetin kontin la kwar chirke kirma yadit karo mi cha gor an go atel ngwat mo wi char me bi netin konti la sudani bi ka makre wijin winimi ko cha gon no dong te kerik de we woniam chigman cha la no en go bin ne kon la ngwani bikan tungnu bikan ka kwak ke batak dwar bikan kan wana me shi mo go shi mo de lat akon ne to konti la South Sudanese cha rojo mo cha ja kwen shirgam ne yana mo tele tung mu shana lep ngane wa kan jel wi charo ne ko chilo ne to ngwan cha je ko mana cha la kum Sudan gwadan chigne to ngwan chikan nekten na moni cha la no gwaza me men gorke long no bala la de kuma sa Sudan do dana de karikin kon lat karurian de kan ka kapchon antama ko de kan do mun gwa men de rikti ti chit ka ta danan shana na ga je tongomi re wicha ka Sudan de jala da gwa ka de ni kon tin la kwar Sudan ba de kan address kel ke kuma sa Sudan kone me nong jaslo aja long ni jandang ru bang wan de shana kan ne ko kien de sha chut kien cha ga ngach shikamen mi jira mi chin yo si jeling no won ano tega ne ngwana shanak che shoot ken manan che kan ya ka news nyam ki ko raja nyam ngodo men tema jen dan le rode tega ne ngwa long ti badan wi mi gwa dan na kana tente kan shoot ken kano gorba ne de kone shanga ken ne de konti shi man ken chicken ka report chicken report ka kum South Sudan ka do badan en cha shi to cha gwar pinge je ko ba ko ngaje no ne de kone shanak chicken ne de konti ka video ko wala tega ne de kan yo ne tega video ka ne de toro long ne jandang ru bangona kone shala do shanak tanat kan ka chang no ne ke na moni rekel mi dita long nem update me ka juba tuo badana dong de maler tin ga je ka jan gwasa me ko ne kon te juba chi ka ne kon nag ne kon chi ka ne kon nek South Sudanese ken o ka ji Sudan la to ka ji Sudan dung no la de kon shala ne ken tong mi shikan ga mat ne ken ko me mat ken ne ken shikan de la tere wi ka juba de ka chojen na me jen dana gore de nyoga yekel la update dana to re wi cha ka juba wa ngwani ka wichar ka gor kano de ka nyen kane konti la Sudani ka Sudani bo wa ka tin bonne tel marik okay update de na balin gwase me chala do ne te ka wutkel ka kan Sudani mitre wecha ka jan juba wudumo wati anka wor no wati anka wor jana te ka meti jadda ka Sudani gwade dan tukur mecha kode tuong mecha ngwan chi wichar ko ga kan gane de konti la Sudani ka menan shora lat ke jaslo idea manan chi tuok no wa kan gwas me ka men chalat wa chi kan
would me la businessman Ramimo Wood Jalap, a Sudanese descendant business mogul accused of distributing firearm in Juba. Wajen chaja gwanye wajen shanas shekalwa ka maiti anka war ka Sudan ka South Sudan ka Juba capital. Jen ala jen wajen a businessman mungai ke monat wa jen ramkel mi teke citizenship ka South Sudan ba tene ka passport South Sudan los South Sudanese dundo jena wache mchira mche ila tiang watu ba mech kama kaneten kon tin la jala miken ke Sudanese re wiki Juba wana mecha security concern tama jatan tama ko gorga je gwano ba mana le rode baje gono no baje ngat jena wara me ring long lote ka kwak dial ke businessman no katere wicha ka South Sudan ka kor gwa mi bar long lo ngat ke je wati ang mechi rek mo mechi ben ki mechi do tuong no pan ka je mechi ngaje no chana cha ganak che ngaje no bi South Sudanese bi retaliate ke bi kana goro no bi ne ken de ken ral tok ko kwi ndan chan ne ken mo nat no jen South Sudanese citizens mitek nying take kwak South Sudan duno men chalat tiang ka dobrana chalat ke je wajen che meche ko gorno ba ka gor ba ka kamne ken ko din ne ken de ko din kula gang ka je ka dob endan en chalat ke je te gro me cha nyolat gwa se me malab det bore wecha ka Juba te ke ramkel mi chalat ten waga ten te gro mi chalat jene ne where is humanity in the Sudan if our citizens are not protected by warring parties in the Sudan, then what are they expecting us to do in return? Jaraja mo chajo gora janeto okay. Are korka Sudan, michine kon la Sudanese ni kumedian, michikan kon la Sudanese citizen, michikan ka gangre kor nan tegatin. Ngum nyoda na me. Ngum nyod kan no de kon lat michikan kon che michikan kon negatam ngum de lat ni kon la Sudanese ka do badan en shi ne ken chigana na gaja. Janna me nyuda kon do bedan ne me wona ka meje ka independent day karon kin dang ru welkal mechet kor mechet wok ka taye dane chol ka nazno kon kristiani so jigan kon lo ka kon jitarian jene me dane jene kulote ka kore kon ter ka ke ron kin dang ru welkal me kan independent kan jek ko lo kan no de kon independent jek na kene kon ka tele milelka kan dong wot kon ka taye dan la kan kon na ka betel dor mu balad jene tam ngum banalel kon la so Sudanese do badien mede kon rodan kep ke je ki de kon te kamal ke je bana mandana chalat kuma Sudan ban je nyot ken wo mijak chroje mo che je kwen ki tin mi che to ba an gwasama neme chan blogo nyingate ko kiena kono chalat men gor ke long gwasame men de ling o de ngaje no ngum la rode re which ka South Sudan ke jan gwasame kano ne kon dialen kon tin chi trap ka Khartoum do badien buga barar ka jamo ko riunen to ngondila South Sudanese katin rewika Khartoum men witen kokien do badien buga barar ka jamo ne kon te ka refugee camp ka Sudan tila South Sudanese ten en winimi do badien buga barar ka jamo ne me ngode ken kume South Sudan kan jenelat ka do badan dong de rode alaka duno ontam gwinena ka tin kon lat ka rodien mela security issue ontam mandana togre wiki Juba ka do badan ngani buga nyurga je ko chikari chikan ga bulat ko kan tun dial kan lepti tun de riudian ke nyin Sudanese akane kon ke business lat ke re which ka Juba na me jen le dana gorno de nyoga yakel ani gor je biya nyogane ko kien biya te kamal bye bye